जानीरिति एतत् परि आत्मने श्रीभूनिलालिनाथाय मुक्तिनाथाय मङ्गलम् तपसा तप्तदेहाय गण्डकी जनकाय ते गण्डर्षि वरदात्रे श्री मुक्तिनाथाय मङ्गलम् श्री सालग्राम भगवान को कड़करे एडम अपडिदೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರಿ सब ತೆರಿಗೆ ತಗೊಂಡು शंकराचार्य भगवान को ಅದಲ್ಲ ಇದು ಬಂದ ಅವರು ಬಣ್ಣ यसमा लेखेर पछि शिलालेख पनि राख्नु ಏನು सम्प्रति अत्र पश्चात् श्रीमतां उत्तरारविन्दादेवस्य समुद्घाटनम् अभवत् इति शिलालेखम् अत्र स्थाप्यते तदर्थं किं लेखनीयं भवति चेत् इदानीं तु सज्जता नासीत् तस्मात् लेखनीयं पश्चात् तदनन्तरं किं लेखनीयमिति कोऽपि तदनन्तरं तत्रैव अस्माकं तत्र भवतां अन्यत् लेखनं पश्चात् उहाँले नै कार्यक्रम बनाएर म उहाँलाई भनेर कार्यक्रम बनाएर उहाँको है अध्यक्षज्यू हजुरकै हातबाट दिलाउने हो म भनेर दिन्छु के कार्यक्रम सालग्राम हस्तान्तरण एकदैवैतमानः युक्ते च ददाति हर नमः पार्वती पतये हर मोहन जी जीता मेरो सर कौन ए होइन हुन्छ हुन्छ हजुर हजुर साइडमा साइडमा साइड 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 साइडमा साइड लेट्स मूव
नीलगिरि नीलगिरि अत्र धवलागिरि अत्र नीलगिरि धवलागिरि भवनम् अत्र नानी अगाडि जाऊ नानी अगाडि जाऊ